covering Samoa on all four corners right here on this station. Hi, I'm Tracy Spicer. Whenever I'm in Samoa, I'm listening to Radio 2AP, the original voice of Samoa. O le mea ringa se ki kua I pīwharo. O le mau ai pese kua ia isi au whai pese i o lewa. E pei lau lea. Pa fofonga la oi. Le puni a la waa. Benino tia whau. Ai whawhewhea whale whatu e nari. Ma atunua. Siaki la pana. Tapu tonta chill. Le 2AP male, fai yaso serenaders. Asuao Felicia Micaele. Le matangi mai se sae. Le fufui whaatasi o mani. Tia maa. Heavy tama. Rosa bye bye. E vai vai le matahofi pe ana fai ai tuma. E le avia in fai mata ai via via ai fa. Le Rosa ha ile fatua tawanga. Le tele o nisio au fai pese ua le masino I lunga o le si fofonga o le aturu le 2AP. O te whantalofa ma o whiwhia o wholofa I lo tātou antunu o ile nei fwoi tu lao le tae au. E a male nei fwoi tae a fwou male nei a so fwou. E a o se aso e whapena ona whapopo I le soi fwou male o lao lo tātou antunu o. E a mi se fwoi o so mātou mola vai vai. Whapena ona vai malima e tautua I na ai lo tātou antunu o a wase vi inga. E a o le tātou tapa au sili le langi ma lor soi fo manuia tai au manuia vi ia le tua le o tātou wheloai e a whiwhia e a e po o manua e le o po o mala e whule tali tonunga le sei ai le atunu o le po ana po ma lolonga e a vi ia le tua e a sa whapena lavona teito luaina lona nganga mai tātou le po ana po e a o le nei wa tātou e tātou toi wheloai nei e ai le nei foi tai au fou ma le nei aso fou maualunga pea le vi inga o le tua e e whapena lava o na whaso so mai lona ngā lofa ma lona ngā le lei e a mo I tātou leo foi wā a matalia le au nanga masani ala wala leo le si ufonga o sa mole 2AP e whapena ona teito luaina e a e ala I tātou polkalami whanga solo le nei tai au e a misia e o fa vivianga musika sui fe filoi e mole mamalo si o tanto wantuno o mole usu mai ai o le tele na fa Talofa tuai tai tai o le tato wantuno o tai tai o le tato malo e a le malo tausi fa pe foi le mamalo le kapene tausi e a lo tato wantuno o ia I vainga fa o pufai malava e a o lo fa penao na tau vava ya mole fainga filinga boleto e mamau e mai ala vai so fou ya o lona vai so yo tu atu lea e fai ele fainga filinga tele ya pol fainga palo te tele Samoa e le nei masina la so loas fun marfitu
ma le lua se fulu ma le iva o le masina le nei o kuso. Ea whatalofa toi tupu ma te malii, whale upolu ma whainlaunga whale tua ma tausi, ea me se foi, ea o le whanawiti whaapea le malosi o le nuu, ea po tupulanga te lavau, ea me se ai whatalofa le ainga sa le vi, ea me se foi o na tutofi o le tua, ea whawhale le malu iso o se whata whaitaulanga, ea ma taape solo o wale tala ina o le tala le lei o le lii, ea ma le asuino o le punawai o le ola, ea whampena ai o na maualunga ai ma mauaa no tātou i tū whaale whatutua ma le tātou wanganga ea awa fui le tātou sa ili ai ea mo se tātou no whanga mau ea i le awhio anga ea o le tātou tap au sili ea o i le langi e fia ai e whatalo whatua le nei vaenga o le tai au i e tātou pa anga masani ma tātou wo fo yo le tato por kalame le nei vaenga le tai au ea o lo o malifo mai fo i whanunga le lei ea ma mafuta mai ea ma mai mo mai ea ele ngata i samo nei o lo o whaafunga mai e le tato watuno o ea mise ea o le mamalu si o tato watuno o e whampena o na mafuta mai lunga o tato Facebook page ma le tato YouTube channel ea ma lolo soi fo manuia tai a manuia ia to wa fionga po to sunga foi ia wa mafai foi ona mafuta mai ia mamai mo mai ia ile nei vai ngol tai au o le aso foreile ia o le vave na o le nei vai aso o le na tatu ia ile aso malo lo te ma ia o ma tu foi le vevesi ia po o tala ma upu foi sa tatu tala no ina foi le taua ia ma le tatu vale wa lofa ma le wha maluina o le sautama ea pei lau na mawaisi na malolonga le le asonga fua ai o le nei lau watoe tātou au lia mai le whai unga le nei vai aso whareile le nei se fulu lima le nei o kuso lua afe lua se fulu lima ea folau manuia ia le tua lewa tātou au lia mai le nei aso ea ma le whai unga o le nei vai aso ia po le o ngā tutonu foi o le nei masina Io ia e vi ia lava le tua ia i lona anga le lei o lo fa pena lava ia ona maua pe tatou le soifo manuia ma le soifo lau le lei e fa pena ona vai mali mai e tautua la na fio ia o fia lava le meo lo e mafuta mai ai a fai o le naua e usu mai o le nai te lunga o le awala ia po nai fai te mafuta mai mauta malawa ia tapena pena mai foi tūlanga o le usu ai ia i tiu te mga aluenga ia awha pele na wenunga le awala ia tautua nalo saunga le mu ia ma ave lau wha mua ma lau wha mafa ia i tūlanga ia o le saunga le mu ia o oi o le ave tavale ia po oi foi o le pasese o le luanga aluenga va lua ia wha pena na fau tua le isi ia fau tua foi le ave tavale le pasese lana fuspau ia o le pa se foi e tautua nao na faufotua i le pe tua lalo foi le avita vale ia vaenga whapena ia o vaenga umane i tātou te ngānu lua e whantasi ai whatalofo foi le moteli sa la whai e tātou paanga ia o lo mawhai foi o na whaafonga mai li te mai ia mailolonga po le sunga ia mailolonga i nai vai lo palauni sua tu mua ma le lantou foi a inga ia e me se foi o le te mai anga su ia o nonu o lua ia o le tinai malae ia ma so se pa anga lava le tatu wala leo ia ma le fo mai fanunga le tai au manuia ia o le ai tau mata o tu foi fafo ia po le tatu po tu fa lau nei ia pe o le fa au li mai lunga o maunga ia mau foi ia tu langa foi e nei meane o palasi le timu ia o titalton ia o le vaenga le na si Italia tātou talo le tau mai le official vai tau fua iai tu te mga luenga ia me se foi le ulfali ma le ulfafo le tātou atunu ia ma le whantamsoal inga o le awhampena ona whenga iai ma le tātou atunu ia e fua umana vaenga ia tātou talo le tau ioi ia awa awhapea mai ia le official vai tau o le awauli mo timu ia e timu ale awauli awhapea o le nei aso e timu uma le leile nei aso e timu ia e fua ia unga luenga ia pe o le mete sau le taulanga ia pe whapese e sau kai au
ia o vaenga umana ia fitu na ia ia pe a tātou malama ia ma whaafonga foi lo tātou atunu ia tātou tala o tau ia pe a mai on tu whaatasi ia matumina mai ele official vai tau mai ale whaafifianga nei mai tamamtini toa i o avele ia whaafonga lo leo lo tātou atunu ia tātou tala o tau ia pe foi ona sauniam tāpenei na ele official vai tau. O si mai whawhunganga le tātou mantunu i en tātou tala o le tau i a pefo na saunia mtapenei na le ofisa o le vai tau. Tala o le tau mo vaenga uma o Samoa whamawina le ofisa o le vai tau i le itulai a whale lima i le tai au nei a sa whareile se fulu lima o kusa o lua afe lua se fulu lima winga o le tau. O au sa vili a feo lolo le malolo si o le mtau polo o lo ofiti ai Samoa, mai au mai a ao mana i timu e a fi ai le atunu u inisi o taimi. Talo le tau mau polo vaenga matu i sifo falfaa pia manono sa e samte sifo alipata sa fata si umu malefanga mole so. E au aoa inisi o taimi whapea na i timu
e to ulu vavasolo ai i le awa uli ma e ono iai nei wila mawhai titili. Mo sa vai sa e matui sa le longa sa le aula matui sifo a vawa sau fale alupo fa pe masaute palauli lata manei afu e ua oi nisi o taimi fa pe nei timo e to ulu vavasolo ai i le awa uli ma e ono iai nei wila mawhai titili. O le tala o le tau mo ngā teifale o Samoa whamawine le itulai a whalelima i le tai au nei, o le a sofareile se fululima o kuson wa whelua se fululima, se iau lia le vaidwanga o le po le a sutu nai. Winga o le tau a usavili e whio lolo le malolo si o le mtau polu savili mai se sae o loa a fia i pea o ngā sami o Samoa. Ngā teifale mo ngā sami i matu mo le tai au nei. E angi le mata o polu, sa vili mai se sae lua sifululima i le tolu sifululima kilomita le itu la, o ngalu e tasi i le lua mita le mawalulunga. Ngā te fale mau ngā sami i saute mole so, e angi le mata o polu, sa vili mai se sae lua sifululima i le tolu sifululima kilomita le itu la, o ngalu e tasi te simalelima i le lua mita le mawalulunga. Le vainga o le tala o le tai o le temi nei o lo o pe le tai. E le fofoanga o le toi se fulu minute le itu lai se fulu tasi le tai au nei o le asu tutu i le tai. O le toi pe le o le tai i le se fulu ma le fa minute e te ai le itu la e lima i le afiafi. O na toi sua tu i le o le tai le po ana nei i le toi i le lua se fulu ma le lima minute e te ai le itu la se fulu tasi. Morning district forecast for Samoa issued by Samoa Meteorology Division at 5:30 a.m. Friday, 15 August 2025 situation. A moderate easterly wind flows prevails over Samoa with associated clouds and few showers affecting the group at times. An update for Upolu, north-northwest Falfapia Manono, east-southeast, Alibata, Safatasi Umu and Lefanga for today. Cloudy periods with afternoon isolated showers and a few thunderstorms possible. For Hawaii, east-northeast Salelonga Sale Aula, northwest Avawa South Falealopo, south Palauli Lata and Neyafu, cloudy period with afternoon isolated showers and a few thunderstorms possible. Morning marine forecast for Samoa issued Thursday 5:30 a.m. 15th August 2025 valid until midnight Saturday. Situation: a moderate easterly wind flows affect Samoa marine waters, north marine waters and coastal waters. For today, easterly wind 15 to 25 to 35 km per hour, waves of 1 to 2 meters. Southern marine and coastal waters for today, easterly wind 25 to 35 km per hour, waves of 1.5 to 2 meters. Today's tide time for Apia, Friday 15 August 2025. We're now in low tide. High tide will be 10 more minutes to 11, and low tide will be on 14 minutes past 5, and high tide 25 minutes past 11 to night time. Ya, ole nā pe ona whafonga mai lu tātou atunu i a tātou tala ole tau pe ona saunia matape nei nai le ofisa ole vai tau. Maloa toi foi ia i le to whafoi pole fionga i a whaese
ia ma le latou foʻi vaega ina i le tatou official vaʻaitau ia ua foʻi le mataʻituina o le talo o le tau o lenei foʻi aso faraile le faaiʻuga o lenei vai aso afua iai ia pei foʻi lena o fai atu le taimi usola aia afaapea mai le official vaʻaitau e timu le auauli ia e timu o le auauli lea na faafofoga le tatou atunuu ia iai nei timu e palasi i le auauli ia inisi o vaega o le atunuu e le gata i upolu nei ia a o le motutele i salafai e fifia faatalofa inisi o tatou paaga lē mafutu mai ia faatalofa atu ia tapuala folima tautofi faapea mai soifo manuia tupaʻi mafuta atu ia i salafai nei mo le atu palo faaga i paaga uma faapea si o tatou atuunuu manuia faiva o lenei aso ia taeao manuia ia i lau tofapolausuga po le afioga foʻi ia tapuala folima tautofi ia le mafuta mai le motutele i salafai ia malo le soifo manuia ia i lenei vaega o le taeao ni ava matautu faapea mai taeao manuia i lau afioga faafetai le alofo o le tatou alii ua tatou aulia mai ai le faaiʻuga o lenei vaiaso sa ia muamua ma mulimuli tatou malaga i lenei vaiaso alofa atu manuia galuega ia lea foʻi ua usu ia from Manuera New Zealand ua faia sina malulu ia i matou nei manuia tele tiute manuia tele tiute fai o lenei aso okay ia le sunga lanai ni ava matautu ia pei foʻi ona faafofoga mai ai ia o loo mafuta mai na i Manuera i New Zealand ia o loo faapena ona failoa mai ia ua faisina malulu ioe mo le mauina foi ai nisi o vave ao ia po taimi foi le perlefa e faakaisolo mai le lima ia pe o le taimi malulu na ia mo tatou mo le mauina ia moa ia telefoi na iai nisi o suiga o le tau ia matulaga faapena ia e o foliga vaai ana o le alofa o le atua o loo fai ona faasoasoa mai pea lona agalelei mo i tatou ia o le ua taumatau atu i fafo le tatou potu fasalalau le ua oso le la ioe foliga vaai au sulugia foi ia fanua lanu lau ava si o tatou atunuu ua Samoa ia me se foi ia o le amatalia o tiu te magaluega o le tatou atunuu i lenei vaega o le taeao faamalo le onusaʻi malo foi le tauataʻi le tatou atunuu ia e meisi ai ia ua amata foʻi ona poloka luga o le auala ia ae i tulaga ai o le poloka e moʻi ai leʻi poloka tele mantua ona o lea iai le atunuu ia ae meisi foʻi o le fanauaʻoga o loo malolo o loo faauau pea latou malologa peia lou savali le lima po le ono vai aso talua na fai malologa o le fanau ia ona foʻi o le naunautaʻiga ia ma le malu puipui ona i o tatou fanau ia mai le pepesi ai o le faamaʻi o le fiva o ponaivi manatua o lea ua faamauina ia e toʻaono i latou ma maʻomau soifua ia ona o le faamaʻi o le fiva o ponaivi po le denki fiva tatou te talo pea ma faamaise le agaga o le atua i nai aiga lotou faanonoa ma faavauvau ia ona o le malaga na maliu ma le oti ia ua vave momotu ai seʻotaga ma mafutaga ia manai fanau e pele ia o aua matua fanau mantua ia o vaega na ia e faafaigatā i lava inai e tatou aiga ia ma maua ai foʻi le loto popole ma le atu vale ia pe a tutupu ni faamaʻi ia afia i le fanau ia e maise lava ia o nai fanau pepe taua putiputi ia ma tau mafai foʻi lele ia e faapelepele ma tau mafai ia lelei le tausiga ua mantua tatou tele mafai ona talanoa ma le pepe paua vaega tatou fai ai ona tamou ai se communication ma se fesootaʻiga ma le pepe ia o aga ma uiga ia ma foliga e faaali mai ia le tamaititi ma vaega faapena ia e faamalofo i le pitona au latou ia matua le onusaʻi le loto tetele ia i lenei foʻi taimi ia e faamaise i agaga o nai matua ia ua momotu ma motu sia foʻi le mafutaga ma fanau ia ona o le malaga le maliu ma le oti i lenei faamaʻi o le fiva o ponaivi vatu ai foʻi ma faafautuaga i le tatou atunuu
ia tautua nana i o tātou whanau e nei meane ia o matula i mai eise whanawelawe tātou te le mana na o iai. Ai ole nei wa tātonu le tu la fitu ia o si mai al whawhonganga le atunu i a tātou talafou e pe i o na saunia mtapeneina e le vaenga o talafou wala leo si ufonga o Samoa le tu AP. Talofa lava o talafou mai vai whanua. I talatumua, o lo o whaatari pēle ka peneta, i se whautuanga mai le matanga ruenga o le soifua maloloina, pe ua o le whaamai i se tūlanga ua te tau waiuna wala au ma whaalau iloa, le iai o Samoa i le vaitau o whaalawelawe whaafuse i, po le state of emergency, a o tau iwi ai pēa ma le whaamai o le whiwa puna iwi, i le whailo inga ma le vasingo tositala i le vai aso nei. Na whaailo ai le fina ngalo le afionga i afia me na omi mata afa o le pale mia tausi leo Samoa. O loo iai lava polokala me tu i titi ai le pepesi o le whaamai i le taiminei. Ia, e ai limitations fo ile o loo whianga iai ma le whaatino ina au nanga malo o le turanga le iai le tatou talo tupe. Whaatu la fono. Ai a tātou se ea tu loa i se tūranga ua ausia se whaalawe tūnga ia ona o manatu rea o le sifo i tūlina e whaalangolang e fisosoani mai tūranga tau tupe mo le whaatino ina o le tariatu. Ai o te manatu a uia i le taimile nei o le ngāruenga lea o le whaamamaina o le atunu. E pe o le la tatou o atu i le sila sanga le le stona pe o le nganga le na o le sia tari tele le na tinei ai le nam o le ngaluenga whaamamale nei e o fiai Samoa atoa o le naunau ta ingaina i e tinei o le namu manofuanga o lo tele ina tautu ufuai o le taminei le lipoti a le soifua maloloina ua sili atu ma le fitu afe i la tau na masalumia ua maua ia aunga o le whaamai o lo pepesi nei le atunuu. Ua whautuaina i le matanga ruenga o le soifua maloloina le atunuu e mese lava i mātua. Ina ia whaitau manino ma whesile fo'i mo se wha malamalamanga atili a li i matamaita i fo mai i talawai o tu ina atu mo so se o le afuanga o le whautuanga ina uala ngā se whesili i le wasengo tu sitala i se alo na o le toru tausanga le asai le potu tinga ina e ua whaasoro manuia i le taimile nei. O le alo lea e whaapea whaamatalanga le afionga i a tangaloa Dr. Robert Thompson o le sui ofisa sili lea o le soifua maloloina. Ua sa ona whaainuina vai mo tong fitinga o tamaiti ua ingoa o le paracetamol e au noa ma le muli ta ia o whaatonunga ma ta iala na tuina atu i whaamatalanga o talawai. O le whaafita uli o le alo lea o le paracetamol overdose e le tūranga le wala wai i lava fua whakaakia o le whai o le pengpolo e kau whaingu liaka mai kiki fua i le kausanga. But I think o le lipokilenga o mai le case lea ua whaasfuruinga le maurunga o le tos sa whapea o ngā whaonga i le kamaiki lea ua and it was instead of every 6 hours ave kai whai kula mal kai kolu kula which wale follow I kai mi whakapula ai ka wai whaingu le penkolo. O le ngasi lea na tā ua e tangaloa na awina mai I le motutele sa la whai ua whaamalo si a lava le ngalulu e whaatasi o le atunuu e le ngata o le pitola aua fo mai ma le au whai ngāruenga ai o le whaasinoa la fo I a mātua ma ila tau o lo tausia ngā singa sei a inga
Ono tūlanga o ngaonga e ono o ia inga singa se, pe a leo sita ia fautuanga fo mai. E lea I lava sa sui tau wātu to atasi e manu malo mai, e fia iai I se tūla tau te ngai ale malo. O sui tau wātu to atasi uma, o le a langlango ina lava se whainga malo o le atula I mai. O le nanau ta inga ina ia langona leo tanga tolo nei tu malo, I to tono le pale mene. Insert. Na tā ue le ia tau le sa Jerry Brunt, e tolu bāti o lo malo losi mai ia lato o navatau. Ma e leo ni anavatau o sui tau wātu to atasi, ai o le lato tari tonunga o lo fausia I o lato langona, o le maomianga o sui to atasi, e tutu atasi, e fausia se whainga malo, e tu mau pēra lato avea I pēa o sui to atasi, I tu tonu o se pāti o le atulei mai. Tala fauna mo le nei vaenga le aso manu e telefo whanga whianga I mele tino u. Le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia I se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua so ai Samoa. Amerika Samoa, toke lau, malelalangi atoa. Iana la leo a mo 5 fao, fa mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa I le telefoni. Valu whaalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau wiloa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Puipuinga wa fiango le pesi ai o le whaamai o le dengue fever. Ia matua whaatamaia no whanga uma e tautu ufua mana no whainamu. Whaamamala pisi mau tauta I ta whaafale. O na ole nei vai tau o timonga. Ua vai ai le tele o vai toa. Pau ta avale maisi me whai tino e toa ai le sua vai. Ia matua whaamamā vaianga uma nei. Ina ia tau fia ai le pepesi o le dengue fever I le atunuu. Tātou ngā lulu e whaatasi, mo se Samoa maroloina. Mo nisi whaamatalanga, whaapso tae mtanga ruenga le soifua maroloina. Telefoni ono varutasi o. Le whaaili rei kei lau I loa o le UB40 marali pese tauta ua o Ali Kemba. Lea ua sauni malaka mai Samoa, mona natu whaafia fianga. I lea so tolu se fulu maletasi Januari lua, fe lua se fulu male ono. Whaia lea I lea Via Park. A wina mai le company o le agency 43. Se kone seti musika I le na o mam, dad. Ai au fia I fo I mafua le mafutanga a mama dad. Ha? Se o ka maiki? Oi? Maka nei lau kalena, mafuafua mamao ma le UP40 ma Ali Kembo. I le Via Park. Januari tolu se fulu maletasi lua, fe lua ono. Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau o fesuia inga o tupe whaamomoli le Western Union. O lona winga ua whaateleina tupe tala. O le a whaititia tupe whaonga e lafo mai ai. A e te le o le a talaina. A whea nei le official e #1 currency Western Union. Pe vala au mai I le 250 mo nisi whaamtalanga I swinga mawa e o tau o fesuia inga o tupe ale Western Union. Talofa. E whawhila ia le malo tas o whaatau mala e koe polokal nei whai au. O whaatasia tu nei le maketi fole, whalau loa ino au nanga nupi wha. Malo se futina, wa mai nei whai au. Oka, shine my little box. Le manuia whaatai, box, oi.
O le e pasa solo ma fofanga le box. Where's your fan friend with Salam Sewo Tupitu Saunoa for voluntary contribution no bifa? E tu salava famanyanga e anga ma ai tangata lo fenga lenga ia ma oi. O he se fatai sisi. Leva no fa alongo la nanga nanu pifa ai o tele yalu lava ya siasi ai ma fa tala noa. A o le la wa manino mata le vai. E o walu lo e faila ristala. Ma tu ole tomtina fetala e a mata ai. So Casey. Mula ristala no bifa, pain patino nei tas office e pia masalonga. E na alo pe panau lava mana omia e o no ma se song. Sole, ko le vanga ia ila ka ngumela. Au ke le ko lopo ia sa paleng kan bifa. E ala nga kulanga. E mafaya nga ala ngumela kuai e kongkong e mela sa fanga. Masaki la mavaenga pe wa ka nga sui. Oh, ma nga ia singa fa manga. Okay, lo wa ka nga sui la mavaenga. Awa ko pole. E tu salea famyanga lo mawe oile fa sa fanga tu sa no. Ma le sui lo fa nga wenga. Ma wal pasene, ma faina lo. Ai mai se famyanga moe maliliu. Po desi pe a retire. Oi se fa fekai. Se i ko su e mai la umela nupi fa. Se i ke o le lima fele wa maua. Good morning. Ay, vale. Mo may restala le apan nupi fale. Le es ya que le pale ni. Uso. O mana o restala po kalan panga solan no pipale na patsami na may nisi pa itsay. E fa pepe ona ya que la pale ni no telefone. Ba ai ui. E ai le macho o ona nga mafai ai ona si ya que la pale. Ia. Sila foi ui. Fai mo fi e ia. E mafai ona si ya que la pale. Tala isa fanga mo ila tso o vitai. Oh. Talo sangai no nga tupela iti. Ia. Ai sia o nanga. O le fai ngofi e le airplane no pifa. Ioi, o le fai faiva, le fai patsoanga, le fai la fumanu, ma fa atau so o se mea tau lima i so o se markes. Ua ma fai nei o na eres tala, a vea oe ma sui fai sau pangatu sau noa no pifa, e au noa ma se tsong, resi tala nei loa, ma teu se vaenga o au tupe maua, ma o lou lumana i manvia. Samoa, the greatest place of all. She is green and blue, lush with beauty, and hearts so pure as gold. Touch someone with tears of joy. Touch someone with smiles of love. Oh, what happy feelings from such happy people. We are Samoa, people from the sun. We are Samoa, and our heritage lives on. Teach the world humanity and hospitality. We are Samoa, and the God we trust in Samoa, e pele oe isi o ufatu. Ole a e se mea e a ona fai
masisifo e tasi o le vinga lea i le langi ai ngā manu tai tasi tu mai lo ao ta pepe se fatasi we
mawhai lava e te talia lau nei whanonga e awea oe e whai mo se I lau sa o lotonga e ui na o polongo I le teo e se ai le mawhai o na whaangaloina o e la upele ai le mawhai o na whaangaloina o e la upele Isara e lue nei le polonga na taitai na e mose ma arona le whaingata o awalo I le loloto o le moana ai whaingofie me umana I lau nei tangata ai whaingofie me umana I lau nei tangata Isara e lue nei le polonga na taitai na e mose ma arona le whaingata o awalo I le loloto o le moana ai whaingofie me umana I lau nei tangata ai whaingofie me umana I lau nei tangata Nisi o whawhiwhianga o le nei fui whainga o le tai au I le tauto fui pa leo nanga. Ea, lau ala leo le siu whonga o Samoa le tuaipi. Ea whapena ona tei tolo ai nei whawhiwhianga musika sui whewhiloia me se fui o tātou whansalaunga whapi sinisi. Ea, le ana whawhonga le tātou wantono I e tātou tala fau be ona saunia matapena ina tu fantasia whonga I nātu. Ea le sunga ia matau ai nei sa anko le vaenga o tala fau. Mana ia fui o tātou tala fau ili nei vaenga o le tai au pe fui ona tui nātu ai. Ea vaenga pe ona mauai le whilo inga le tamaita ai palemia ma le vasenga o tu stala I la sona nafi. Ea manisi o sui o le matanga nuenga o le sui fua malolo ina. Le ana ia I la sona nafi. Ea ma au mai se update. Ea o se tala la tamai fo I le tūlanga ua ta onto ai. Ea vaenga o le whamai o le fiwa o pona iwi. Ea ai o pei o lena maua I e tātou talafou. Ea o lena whaateltali le whionga I le tamaita I palemia. Ea I se fautuanga mai le mtanga nuenga o le soifua malolo ina. Ea pe alanga te tauloa se whai o call se state of emergency ia ono le nei whaamai ia walia e mai. Ia o lesi foi vaenga pe ona ia I le whilo inga lea talafou ia ma amin ne whilo inga o le vasenga o tustala ia ma le vaenga ia ma le whionga I le tamaita I palemia tausio Samoa le whionga ia whia mena o mimta whampe mai. E wha wau bea le tapunia o a onga ia mo le isi foi vai aso ia awa lava le tūlanga ia o le pepesi ai o le whamai o le whiwa po na iwi. Ia o le tua lalo le au mai e le mtanga luenga o le mtanga luenga wa onga manganu
tautua nā pili a ongo suenga le whanau ona o lea wapewa tau lalata fo i le piriota le whaatautai ei suenga whaitaulia po suenga ale malo le iai i al vasenga valu i al vasenga se fulu tasi ma le se fulu lua pe ia le iai ma le lua fa ono ma le valu sa o ila o vasenga na pe ia le whai ala tu suenga ia suenga whaitaulia le malo ia sila i fu iai ia matua ia me se foi o matu tausi ia tulanga ia o lo fa pena foi ona tawona fitutu na ia le paketi ia ma fa mo foi suenga nei fa na wa lena ia foi ia se reporti mai foi ia le tato mtanga wenga wa onga ia le tulanga o le fa no tele o tato mtanga wenga wa onga manganu ile palasi mo lalo ia o foi numero fana wele i tutongina ia pili ia po le tau pepe suenga ia lena tu wa no la vai ai ia le mtanga ia o le tu analo e fa pena ia fa pena ona sila iai o nisi o tatu tala ia pe foi ona maua ia ilunga o le mai le mtanga a meditato a malofa pe mai ia ua toe tofia nei le fionga i pesita no mea simi avea ia ma ofisili ia pe o lewo toe filfilia ia le fionga ia pesita no mea simi ia avea ma ofisili o pulenga ia o le mtanga luenga ia o le vai fafo le tātou atunuu ia ma whawhanta wa inga po le Ministry of Foreign Affairs and Trade ia whapea ia le whamtalanga ia wasilia ia po le ova ma le whasful tausanga o ngā lue ia le fionga ia pesitano mesimi ia o se tangata whainga luenga ia ale malo ia wasilia ma le whasful tausanga ia o le si vaenga o le whape mai ia o lona term lona whale nei ia ili tolu tausanga ia avea ai ia ma office sili ia o pulenga o le mtanga luenga ia o le Foreign Affairs and Trade ia whape mai na matalia ia le o langa ngalue po le soifu ngalue le fionga ia pesta le tausanga ia feiva se lau fitu su maleiva ia mai le mtanga luenga le palimia ma le kabineta solo i fuai le mtanga luenga o tupe ia ma i wailava ma avea mang ngalua ia le mtanga luenga Foreign Affairs ia po le vai fafo le tato watunu o le si foi reappointment ia po watoi filifilia foi ia le fionga ia leota salani ia avea ia ma ofisili ia pulenga ia le pulenga o numero fa mawina po le Samoa Bureau of Statistics ia before yona iai ia o nisi nao ila tou safa benao na toe filfilia ia ele tatou kampene te tausi o lo ia le timinei ia me se fo le tatou malo ia e toe whaawau ia le tautua i tutono le tatou malo ia me se fo mtanga luenga ia wha malo atuai ia i le fionga ia pesta ia me se fo ia o le fionga ia le ota ia i tulanga foi pe ona iai fa talofa tu initial le malo le atunu ia ali o ainga fa le tonga ai fa pe mai Talofa ia mai Alaska manuia ngā luenga o le nei aso a whamasanga Sam sopoanga whape mai tae au manuia i lau fionga whaftai whatalofa tu lau fionga whamasanga ia le nei vaenga o le tae au te talitonu ia ua whapena fo i o na usu le toa tele ngā luenga leo wa se mai ia le watia le tautua ma le nanga la wala leo leo a whatonu le itu lai fitu ia pe foi ona il tato por kalame masani fa vivianga musika sui fe filoi ia po pese se fulu fatulanga ina ia alau 2AP top 10 to mua 12 fa vivianga mele au pese al tamam tene ia o kolisi o le fifi male fa vivianga maunga loa
Solela, susulumai, mauma na tuai. Ia Samoa, do ulu o te nofo ai. E wha pe whea, na ngalo atu oe le vai. Samoa, o le penina, o te fia fia iai. O solela, ua susulumai, mauma na tuai. Ia Samoa, no ulu o te nofo ai. E wha pe whea, na ngalo atu oe le vai. Samoa, o le penina, o te fia fia iai. Ani mai se matani, e momoli atu ai. Oh, alo fai dansa o atalasi. Ani mai se matani, e momoli atu ai. Oh, alo fai dansa o atalasi. Lele, fa sole sole, alla foia o na paulo. Le sami ila pe asulumia ele masina. E fa ape fea, na ngalo atu oia ita. Samoa, o le penina, o le masa pasifika. E mata mofi e le afia e asa vali Nona lale le mafoli ngari felanu ai E fa ape fea o na ngalo atu olo ingoa Samoa o le penina o le basa tuloa Ani mai se matani, e momoni atu ai. Oh, alo fai dansa mo atalasi. Ani mai se matani, e momoni atu ai. Oh, alo fai dansa mo atalasi. Se matani, e momoni atu ai. Oh, alo fai lanza mo atalasi. Aki mai se matani, e momoni atu ai. Oh, alo fai lanza mo atalasi.
O lo utolo tolo o matautu ma le penisula o molinu e taitu pito ia pia o sio utau langa manaya ua fe pula fi mai le sami o atau ma o fetu o le langi o sulungi ia o masia o hani a o masa vali vali o lo utolo tolo o matautu ma le penisula o mulinu e taitu pito ia pia o sio utau langa manaya ua fe pula fi mai le sami o ata uma o fetu o le langi ua sulungi ia uma sia uhani a o masa vali vali oi le masina se yesu sulu i Samoa o sia ua tunu ua fai le ama fia fianga ni e vanga tine matama o lo sisiva mai ma pepese matata la tau kulele na o mai vane la lole niu na o a umasia upele ua tonu matatau leingoa ua whaingoa i Samoa o le penina le Pasifika ua whai mamita mitanga ia ita ua whaapea o na lauilo ia i le lalo langi atoa ua alai ona toa tele le au mai moa ia Samoa ua tonu matatau leingoa ua whaingoa i Samoa o le penina le Pasifika ua whai mamita mitanga ia ita ua whaapea o na lauiloa ia i le lalo langi atoa ua alai ona toa tele le au mai moa ia Samoa oi le masina se yesu sulu i Samoa o sio ua tunu
Isau ia tau Nengata ula ole afo I o Ua mali e la ufa alo alo Ole a o fo I Ua mali e te umalo Manatu, le fia fia le so
Paile alanga ua ta ape papa ua te whea o le tawo fe ua ngā solo aoe o vine ula ua whaano ano maloto e ua momo tangi mai ala o vau puni matani alo ua sola wango tele fetua i pe au o le vasa wango tusi alo Ole fetili ole atu vale ile fale tolu le vai le pa o alosina olo fuai fa va abe se manuta fa wale ta o sia utepa ile fili au royolo nei mana Demoni ea ua malanga
telefono male fale mafutanga lo malu le yupeli fale tushi male fale mishiona le fale otina malu pule mama o tau faia Whawhiwhianga na me leo whai pesia le Oski Band ia ma le whawhiwhianga o vivi inga ea o Malua. Leo mo tātonu le tu lai walu on si mai whawhonganga le antunu ia tātou talafou mai le vaengo talafou. Talofa lava o talafou mai vai whanua. I talatumua, o lo o whaatari pēle ka peneta, i se whautuanga mai le matanga ruenga o le soifua maloloina, pe ua o le whaamai i se tūlanga ua te tau waiuna wala au ma whaalau iloa, le iai o Samoa i le vaitau o whaalave whaafuse i, po le state of emergency, a o tau iwi ai pēa ma le whaamai o le whiwa puna iwi, i le whailo inga ma le vasingo tositala i le vai aso nei. Na whaailo ai le fina ngalo le afionga i afia me na omi mata afa o le pale mia tausi leo Samoa. O loo iai lava polo kalame tu i titi ai le bepesi o le whaamai i le teiminei. Ia, e ia limitations fo i leo loo whenga iai ma le whaatino ina au nanga ni malo ona o le turanga le iai le tatou talo tupe. A whātu la whono, ai a tātou se ea tu loa i se tūranga ua ausia se whālawe lawe, tūnga, ia ona o manatu rea, e o le sifo i tūlena e whālangolang e sosoani mai tūranga tau tupe, mo le whātino ina o le tariatu. Ai o te manatu a uia i le taimile nei, o le ngā ruenga lea o le whaamama ina o le atunu. E pe o le la tatou o atu i le sila sanga le i la stona e o le anganga le na o le sia tari tele le na e tinei ai le i le nam o le ngaluenga whaamamale nei e o fiai Samoa atoa o le naunau ta ingai na ia tinei le namu manofua ngalo o tele i na tautu ufuai o le teminei le li poti a le soifua maloloina ua sili atu ma le fitu afe i la tau na masalumia ua maua ia au ngā le whaamai o loo pepesi nei le atunuu. Ua whautuaina i le matanga ruenga o le soifua maloloina le atunuu e mese lava i mātua. Ina ia whaitau manino ma whesile fo'i mo se wha malamalamanga atili a li i matamaitai fo mai i talawai ua tu ina atu mo so se ngase o le afuanga o le whautuanga ina ua la ngā se whesili i le wasengo tusitala i se alo na o le toru tausanga le asai le potu tinga ina e ua whaasoro manuia i le teimile nei. O le alo lea e whaapea whaamatalanga le afionga ia tangaloa Dr. Robert Thompson o le sui ofisa sili lea o le soifua maloloina. Ua sa ona whaainuina vai mo tongfitinga o tamaiti ua ingoa o le paracetamol e au noa ma le muli ta ia o whaatonunga ma ta iala na tuina atu i whaamatalanga o talawai. O le whaafita uli o le alo lea o le paracetamol overdose e le tūranga le awala wai ai lava fua whakaakia o le whai o le penkolo e kau whaingu leka mai kiki fua i le kausanga. But I think o le lipoki lenga o mai le case lea ua whaasfuruinga le maurunga o le dose sa whapea o ngā whaonga i leka mai kiki lea ua and it was instead of every 6 hours ave kai whai kula mal kai kolu kula which will follow I kai mi whakapula ai ka wai whaingu le penkolo. O le ngasi lea na tā ua e tangaloa na awina mai I le matutele sa la whai
Ua whaamalo sia lava le ngā lulu e whaatasi o le atunu u, e le ngata o le pitola aua fo maima le au whainga duenga, ai o le whaasinoala fo ia mātua, ma ila tau o lo tau sia ngā singa se a inga, o na utulanga o ngaonga e o no o ia inga singa se, pe a leo sita ia fautuanga fo mai. E le ai lava sa sui tau vātu to atasi e manu malo mai, e fia iai i se i tū la tau te ngai ale malo, o sui tau vātu to atasi uma, o le a langlango ina lava se whainga malo o le atula i mai, o le nanau ta inga ina ia langona leo tanga tolo nei tu malo, i to tono le pale mene. Insert. Na tā ue le ata wale sa Jerry Brunt, e tolu bāti o lo malo losi mai ai alato o navatau. Ma e leo ni anavatau e sui tau vātu to atasi, ai o le lato tari tununga o lo fausia ai o lato langona, o le maomianga o sui to atasi, e tutu atasi, e fausia se whainga malo, e tu mau pēra lato a vea i pēa o sui tu atasi, i tu tonu o se pāti o le atulei mai. Tala fauna mo le nei vaenga le aso manu e telefo whanga whianga i mele tinu u. Le wala leo numero tasi Samoa. 2AP le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga al marketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua soo ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, ma le lalolangi atoa. Ia na la leo a mo lima wha mo iwa tasi tesi male tasi, iwa lua tesi male tasi o fitu tesi male wha. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whaalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau wiloa. 2AP le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Maloto ina, o fea e usu po ye. Ke au te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Palongo le vaenga lua o le polo kikian malo, la foi wapo e kumkumu e ngā kai. Malanga te le ala, awano le leia le si taru sanga ia i mosi masini fo ile vidia ila au. Te lo se falo lolo mau i masini yo. Ui papa, ke haru sa o alai vai teli, ili falo loa mo whatoanga. Te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Te le lava, o te alua tu lai le whare komiti taru sanga ia. Na o ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Fio mai lo ia tātou la lai funga lei, mai tele wha apea sa le longa mo le motu tele i sa la fai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 o wha apea sa le longa i le 5 Pe asia se fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Nisi o tātou whawhiwhianga ia mai lau whai special whetu lima ia bole 5 stars male minoi i na ua se full malatasi minute leo mo te ele tu lai valu i le nei fo i vaenga o le tai au ia mai a fo i o na toi whawhonga le atu nuu i le toi whasalawina o a tātou tala fau pe o na saunia mtapena ina tu whantasia ia mawhonga i nātu o le ali i o mātou aina isa ako lea wa
Ma fantasia tu fo'i ma le tofa ia mausisi i lau tu mose. Ia, i le nei fo'i vaenga o le taiao. Good morning, taiao manuia. Ia lau sunga mausisi i le nei vaenga o le taiao. Ia, so i fua manuia tupai, whaapea fo'i an whaatalo whātu i le whaafonga mai, ma le mai moa, le tātou watunu u le nei taiao. Ma lo le so i fua manuia po o whea lava nai te mafuta mai ai po o i nei Samoa. Ia po o atunu i whafo fo'i. Ia mantua la ese a. La e malei fua mai le si la e makua whaapupu ua le maalili o i New Zealand ma Australia. Ia po Amerika fo'i. Ia a o tātou i nei. O lea e malei fua mai le vela. Vela, ma le malu ma nei. Ma le malu ma nei. E le o vela kele la. Lea e ma kau malu ma le tai au. Pa wal mea fo'i le o se ti. Le se ti. Le se breakfast. Ia awa maasami ia tueng. Ale tueng. Ia e mantua ia o le asforai lea ia pi... Pe o le aso e pi faa... Ia e pi faaongi. Pi faaongi e vanga le kai ao nga kua na ima mafa na leo audi. Ia manua kua na ia po le asforai le... Ia fa pena tua iale. O le fai unga o le vai aso. Fai unga o le vai aso. Ia malo le fonga i le tai au. Whalongolongo atu fo i tātou telefone. Fatu uma atu fai mai... Silia ma le fitu wa feila to wa afia ele fa ma ele nei o le fiva ponai e pe ia o la uia va ai atu pe sao atu le alu le mai le nai lo le misela misela taina pe sele misela mantu o le misela ia le na tau sanga ia pe te lo pe te usa pe o le na te le o whanau. O whanau, ioi. O le whiwa pona iwila, o le open age. O le a fia o maso sesi, o ai le vaenga mātutua, tinamta mātua. Ia me se foi o au malorosi, pe o mākou, tupulang talavou. Ia le foi au a fia, ia o numera ia o whanau o mauso i fōu to ono. To ono i la tau, talo fai. Ia o le pela o le mi sela foi, e selo na a fia. A unga ma fianga le fai mai e pipisi mai le me o le ea fi avea ia a ole namula le wa fai ngem fa fita u le insetilia ele namuna le fa apea ole ao e u le tangata se e vai ane fa fo me le tunu ai le u le po mai pe tele na fe alua ile ao le namule e se fo ia ko nga mo fe alua ia o o na tu ro mea ma na tu ro mea ola ia tu lo foi fa fungo mai le tunu ia ma inset ia sa o ka kio fo le ngamu foi are ku ko fa su ngamu le po so le ka kere mo le o ka ola mai ia fa me le po fe alu ele ngamu ai me se pe ponsa o ile ale o ese le ngamu fe alu ai ku sa o sa wa o ki apolo io ai tu na ia vai nga foi te pena mama awa le si mele na fai lo mai foi lo inga le palemia tau se le tunu o matu stala o le sto na nei kai au tai au le fai ia le National Clean Up Day le te pena o mai fa malusia le fa mama o vai nga foi le tau tu fua ma fan wele na mutulo le ngata o inga o fai nga luenga o so se vai nga o le atu ia tinea le namu le ngamu ale ngai le fa me sau le au le lo pele ka kala ngwa aka me le ngamu yo le fa ko mai la lua va ai la nga uma lua po kala me ula kulo anga va pe mai fo ila e kaula sia ka ko wa pe mai o le ngamunga e pele me o makalafi se mo o fa ku nge tu e ma nga va lo nge e alu lo e ka mo se makalafi fofo le ngamu le wa le lo pese ngamu e li u pe e li u le ngamu ia malo tatu atu ia o tala tau tali ai o le e fa ata e sa o le fa le ko pe ke lo li e fa aka la fonga ku sai fa aka ai ole muliskale ki le nga mafu ele mu ya sa ai be fa ata la le namune ai fa si mata utia ola na io ia fa io le u ia ai ko fe vea i malfama le anga le na
Usa o manga lua ku ulea ule stangata ia o le fale tonunga o le fale kongunga nga o sieli nisi o le mamalo le atu no le mafuta mai mawilunga le tato Facebook page ia me se foi o le tato YouTube live le sunga ia afamasanga Sam sopoanga fape mai tai manuia ia i lua fionga ia me se foi Mrs. Onalote ia Talofa good morning manuia ngadwengo le ni yaso ia alofa anga ia mo ainga umai Samoa. God bless olo mafuta mai Brisbane Australia. Oi malo le soifua. Ia manatu e le o ko le inko ngamu fewa ile au. Ia o mako ngi. O makwa ile anga fai ia fai ngal fa mai le ia. Talo fai nai ainga o motu sia fa fu se ile mafutanga manai fa nau ia ona ole nei fo ifa mai ia tato tatalo pe ile atua e alofa e fesoa soani mai I mafatianga o si o tātou atunu o le whaamai nei. Awa o le whaamai nei, e le whailonga ses, o le ai sau aso o sesi o e peo na e sau noa tuei. Ia e le whaapea na o le whanau, ai peila o le mātele le whanau. Ia mātele le whanau. Mātele le whanau, ila atou o lo o afia. Ia ai ona o le tūlanga fo, ili ai ta maiti wai e se le... Wa mai tu fo ta maiti o aina na luta fa fo le se ofu ele fia fa le ofu ona o le vevela pe ai pe o le tasina me o le va ve na afia nei fa na ia wa le fo ia ta te va ia lo fo ia nei isi fa na sa oi an wa kwar ka mai kiki e ka fa fo le ka ia no ia mai sela ia o lai e mesela nei a inga to lai ti foi o mai uma matua mai la to fenga wenga tu i fa na ele o lo atu ele lo atu wa ku le matua ile wa uli pe fo ko sa we fenga wenga ia o lai o ata fo fa fo ma matulang fa pena o ta ele vai tafe ele munga la sa we le pefu male pala ina me o lo anga ia pe o tu langa na wa na ta maiti Yo mo fu imiengi o ka mai ke fiu vavau. Ioi. A sasa ku le alu le vai kafe o nga saula ia le alu o le samika ele. Ka ele. Ia wa o kamala ia la ikia o. Usa a sasa ku lo wa maua lanka ele vai kafe. O lo le sia so wo mai lo wo kakai. Nga o lo la ia kai ele e ka lai o fufu ia ku uilunga pa ma ku ale o mai fo kama ko e kui o fu ia ko o mai kwa le ai ku sala e ka sele me ke makea e ke maua inga ka ele o maka ma ko ai mu ku sai saulu mai ko mai kiki malanga pelo wa saulu ka sela kilo o le maka la e do ai o makua bua maka wa alu le aso ka ele le vai male sam sa era kana lo miti bolo kia ko ai ola ngafi Usa, o le fai aku ka fengi mo ka fica vai ka ser vai ko ai ola ngafi vai o ke pelo a mo fanga via o malo tuai esa oilo le sa oilo ia mal biala le o le kimu fo ingale alu ka ele fafo nga mankuala o le ngamu fo ile e fia kai me ki munga ai saulo ia malon ka ele la fia ngofo lungo le vai ka me kila ai ia ele lo o la ia ngamu nga la wo I for kai mi nga u lo le kingo io ale ai fiu fa Saul fale ke va ai ke la kua sasa fuelo ma oi ya oi le pese ale ka mangal fa ngol la ko fa ili o ngi sila ko a fa ngol fa e ka wa upo pese o ngale fa practice wa ngol fa o le pese ko a america it's raining tears on my eyes ale ku ka malo ma kwale lo pa o pul I'm baining Yo mira ngai mo ka ko le painting ele ngamu be. Ola pa pe ngai ai ola sa le painting. Aloro wo ele ngamu le raining le. Oi fantalo fa tu ya Patricia Patricia Ropati ya lo pa pe mai
hai maui and way manui an lua tiu tel ni tai au ya yo ma futa mai shua pe la wa ku o ya laki o ia fia nga wa ya re fa ka mai le me ke po a le laki le fa la poku o ma oi le kumu i me pa e nga ko kongu o me fa spua o man ku la o va nga pe o mo pua ai fa sa o mai ya la ko ke pua ya la fu wa ru e ngwe la ko fe nga ma lo pet ya amu ia oi ya sa no ko vengan I got you. Sao le la kamanga la fainga woma. La fainga ba ngi kama kiki o tuen li pet. La e manga kua kala ngi. Pa wa yo me manga kua tuen. Fainga wola kamanga. Ale umanga fa yo le kusi ga lo kusi fa pepa ko langa spai wo le alwe ave yo kengi wo le fia. Wo le fia ye wo le wa fa longo le kala le. Me la fe wa me le sika mi kiki ala le o le village ala le nga ka ko ma kusi fa pepa alu lo ma le ile ave o kengi usa la fa mai o ki pia oi ka ngol ko ma lo fa sa mo mai o ki pia oi ai fa pa so ko me fa pa la I got you ma uya nga ya so bad ma uya la banga lu nga matito fi nga yai ya ai mai se fo yo tato tu ula wanga i mai wa mai lungo le wal tele ia o le fautuanga masani lava tato po kalame fai mali lo sa a fai nete ma futa mai New Zealand ma Australia ma America ia fai mali foi lo sa pe a fai nete lungo le wala na ite ma futa mai le tautua ne si ufonga o Samoa le tuipi ma lo mo le tai au ia o le Talofa masani lava ia na ia ile nei foi vai ngol tai au ia me sole tu ala lo tato por clame saunga le mu wa le sia nga ala i fo al kai au kilo mal Facebook la ki kilo mai po ye se live se road show foi le wa la fia maka mai ai me sia la papel wo la ko ku malo fa pe so ki kilo kula po ai o mako ai nga ke va ai ko e wa foi fia ai se fa to ato va ai mai le tanga tolo na ai nga ia me se foi nisio tanga tolo no o le tu malo ia fa penga o le si ai alu al ka vale ala ki mai ale le ke le fongi ngi sa o la ia le si ala uma ka makala nga buvi nga ala fa ki le buvi maka lo fa kari ele kai mi va pio ele kai nga maka road show va nga le sa mo e pe va pia se ko kiki lo aku sa mo po in fa lave o kupu mai e fa ia ma tai tu mai news sa o ma ko lo le ko inga nga maka la ile aka le movie la usan me inga le wa ko le sifi o aku lo fe tawi lo male kamale male kama ole kusala le la ki kilo la kali o le kama o la ki kama kiki ale la ufasi o ki le sifi le long kama le au ku le usala ku ale le sifi va ku fo ya fa fo nga le ku mo wa ka fo inga pe ya ka u pelu la ku wa kipi lo le ulu ole kama au ku le ka va ya ni fa fo me le tunu ne ta ya ia le lai mai kau ka mai kiki le ku ma kilo vo ngale ia ka le sifi ile male meang ku pulong ka mal fa sio kinga long ka ma ai le wa ke wa le loko ima ku fo i ku me wa kai fa penga a lo ka mai kiki le ko lengi lo mai le kiki le ke wa le loko fa sio kinga o sio ka ma o le nga makua le la wa au ku lo le aka ia sau lo mal kambo fa nga vai nga le la wa ko fe tau ia mal sifi le a o makua ka mai kiki mai so fangua ale sifi ku me le spiko o aku so fangua ka makua ku le spiko punga lo marka mai lo male so fangua se i lo malanga pelu ki kilo ku le sifi ma pero le kama o le ale anki pia le ulu long kama ma ku le ulu le ngakipi ku ale la fa makala ko inga le akai ya le si au va enga le fa long abo fa lo longo nga ku nga fa mai ia ve nga ku le kamo le aka fa mai fa palangi le mo ke firo para kala kama fa mai nga ku al kama kiki fa ku lo malankala you remember the day so e man ku le aso nga ekipia le uru lo kama
Aku sa lofa mai. You remember the day you cut my hair. Misi ama le uru ayo so le lima. Wana fiale so. Rongo winga ore au fa rongo makusa lako awingu avanga moko yofo. Moko yofo. Ujalenga baka mama kala le aka ole uru pipi. Ayo ifor kai mi nga fire kama yore. Fire kama yore si viva mo kipi le lima. Ale olonga lima ole lima olong kama fa mai. You remember the day you cut my hair? Mo meu ko inga. Ko sa mga adwa ko wasao. I cut you. Ya, onisio vai nga wa tatu taniema. Ya mese fo onisio motunga afo ni vai ngori tai au. Ya ai ono tatu taimi fantu. Yoi, wala taimi ole fale lo fatu anga Dwayne. Yoi fatu. Vai ane foi se tatu pese. Ia ona nga mai le sui ole fale lo fatu anga wale vana usu mai si teni le tai au. Ia wal po kala me fata lo fatu le pule nga mala ofenga wenga fale lo fatu anga. Nei tai au le ngata vai tele fa pe foi funga leilo na lala. Ia manuia nei tai au tatu atunu uanga ia ne ia yo nae. Pea ngai fai ia isa uien mai ka ile po oangi fa pikoa o fai mol nei vai tau. Ia mai ale tatu fa salongo fa pisinisi a mese foi fa fianga le fa fonga le tunu ia ile tatu filo inga male sui o le fane o lo fa to anga. Malo to ina. O fea ai usu po ie. O te alua tu pole asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Ka longol vai ngā luol polo kikian malo, la foi wapo kum ngā kai. Mana te le ala, awano le leia le si taru sanga ia i mose masini fo ile vidi ai la au. Te lo se palo lolo mo i masini yo. Ui papa, ke haru sa o alai vai teli. Ile whare loa mo whatoanga. Te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Te le lava, o te alua tu lai le whare komiti taru sanga ia. No ti elo le i vai tele se mata i masin. Fio mai lo ia tātou la lai funga lei mai tele fa pesa le longa mo le motu tele sa la fai. Pe bala au mai fo numero telefoni 225 251 fa pesa le longa i le 5 pe asia se fo ilunga o penga ta failangi i le mātou Facebook page Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Tonu lau pinangalo at
toina. O fea e usu po ye. Si o te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongo le vaenga lua polo kikian malo. La foi wapo e kumkumu e ngā kai. Mānanga te le ala. Awano le leia le si talo sanga ia i mosi masini fo i le vidia i la au. Te lo se whalo lolo mau i masini ia. Ui papa, ke haru sa o alai vai tele. Ili whalo loa mo whatoanga. Te mawai masini le lei. Masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava. O te alua tu lai le whare komiti talo sanga ia. No ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Fiu mai lo ia tātou la lai funga lei mai tele whapea sa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 o whapea sa le longa i le 5 Pe asi fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Fia e toi whaafelo ai atu fo i le nei tae ao i le mai moa whaafonga mai al mamalo le tātou atunuu i so se tafa o lalolangi e mai se Samoa nei malo le so i fua manuia ia o lea ua ma whaatasi atu ma le sunga ia te wila te wila mai le whale o loa o whaatoanga i Samoa nei lona ofisa au tu i vai tele whapea foi lona la lai funga le ia e mai se le mo tele i salafai Fatalo fatu te wila malo le soifua manuia. Soifua manuia le nei tae au lo fionga ia e whamomo fatalo fatu le malo si o tātou atunu. Ia lo whapea on whafunga mai mua mai foi. Le tātou po kalame nei tae au ia le ngā te lea ia le tātou ala atanei ia lo tātou wawa lua ia. Awa foi le whalau loi no o loa foi. O lo maua i tātou whale o loi nei taimi. Ia o le mo le atuai ia le whamalo ia. Ia la tau foi wala usu foi tiute ia mawhaiva ia le ngā te foi lea. Ia o mātua ia lo whapea ia na tu mai le mulpapanga ia i maota malawa. Ia wafoi ia se ai mo le aso ia mo whanau a onga ia le ngata foi lea. Ia lo whapea ia le au whainga venga. Alo, saundoa te wila au le lei mailo se le nei tae au. Ia ai ta ngai sa o ia saundoa po o hani tātou whapitoa o ia i le nei vai aso. Ia o te le manu anua ia tātou o loa o lo fōwolo iai. Ia o le tae au nei. Ia na le tasi lava le o loa mwhaiona au maina. E le lava le tātou whaasosolo. Ina ia no fo malama mai fo le malo se o tātou atunu i o loa fo ia le ngata fo le o le whaonga ina. Ia le teimi nei ia o lo iai i o lo ia le tātou hydroponic tower system. Ina teimi nei whalo loa. Ia o se teimi mo fo ne o mwhaiona au mai e whalo whaatoanga nei o loa. Ia po o se whata fo i lona whaingo fiena. Ia whaonga le lau whai whaatoanga ia e totope whaolai ia whalau aina. O le teimila nei lea o mwhaiona mātou au maina e nisi o le malo le atunu sa whapena lātou talosanga ina. O no nisi vai o le whaingo fiena ia le ngātai lea o le se feina o le vai. Ia o le pēwawe foi ona tupua e foi ia whalau aina. Lea la o mwhaiona mātou au mai nai ia le fata le nei ia ta o le hydroponics ia e 5 fa ia le sivaenga silau no lua le sivaenga ia lua silau sfulu no ia le sivaenga ia o fainu mera nei ia o vaenga ia pe ta o mo hose ia po o pupu ia se tu lo fa fonga le malo le atunu o lon fai ona to ina i pe family na i to nu ia fala waina ia le o mo fai ona au mai le tato fale o lo ia mo le malo se tato atunu le o mau le o maua te minei mo i lātou sa whaatau sanga ina. Ia le lava, ia le vave su atu, ia te vave titi le fo, ia le ngata fo i lea. Ne te ua to ero tu le se teimi o le se mea. Ia nana te minei. O lo o vave lava le alu o tātou o loa, ia e maise lava le au whai whaatoanga. Ia ai ona o le teimi le ua mata ia pena o tātou ia i le pesi o le whaama. I te iwa alu ia tātou pei fo iona ia le whaama i mua tātou lockdown. Ia la wei se me e tuana ia le malu se o tātou atunu. Ia le whaatino ina le o atinai. Ia teimi ne ia o le vaenga tā ua ia pe mana o mia foi. E le malu se o tātou atunu o lo iai. Ua e tā ua te wila le whaamai. Pa whia o loa fo i e au ngā e peila o le whana ina o le namu. O ingia kako whanga ngamu fo i le ma nisi vaenga e tineia pe tape e le inseti nei le wa fai ma fa
in seti fa ala fuai fe ave ia le namu tato atu nu le ma fuai pe pesi o fa mai o dengue fever ia faafetala mo le faafesili ia o loo iai tatou o loa fai ona faaaogāina e lē gata i le vailā au ia e faapea foʻi o le fagavao po le spray e mafai na faatinoina ai le o loo iai le tatou icon e fai ona faatauina ono lua tesima le 5 mia o se le icon loo iai e valu ia lita vai fai le ona sui ona saʻu mai tonu le tatou vailā au nei ona faga atu ai le ona maota po le lawa ia pe ona tatou silasila foʻi le vaaiga o soifua malōlōina lea o loo latou faaaogāina le vailāau ma fagafi ia o olua tonu ana o loo maua tatou faleoloa lea o loo tamafai faaitiitia ia le inseti nei o namu o loo faapea ona feaveaʻia ia famaʻi taimi nei ia e loo se galuega faitoʻatasi a soifua malōlōina o le galuega faitoʻatele ati o tatou atunuu ia lē tau ai e tatau lava ona fagaina lou maota po lou lawa o le fanga la le waita ua te uila o fafo e fanga po tutonu. Ia e mawhai ona whanga i tutonu, e mawhai ona whanga i fafo. E mawhai ona whanga uma ia vaenga uma o le maota, po le lawa fo. Ia le ngata whai leo tonu ofisa. O lo mawhai ona whaatini no fo ia whanga i tonu ofisa, ia whaapia fo i tonu ta avali. Ia wai le whaapia na o tonu o whale o lo whaapia ona whialua i le namu. O lo mawhai fo ona whialua i tonu ta avali, ia o lo mawhai fo ona whanga i tonu ta avali. Malo. Ia, o ani se tātou whaalau i loa, o loa fo ia wau te loa e mafuli lava i lau whai whaatoanga le tele o loa e pe an whaatauina lau tō company. Ia o le teimi nei, ia e lo i se tātou whaalau i loa o lo walu teimi nei. Ia o lo fofo mamau atu e fo ele whalo whaatoanga se tātou whaalau i loa i lumatu. Ia wa le whaatoa mai atu tātou whaalau i loa mo le sautama. A le teimi nei, e lo i se tātou whaalau i loa o lo walu. A o lo mawhai no whetutu na i ele whalo whaatoanga ini o loa fo i pia whaapea o lo mana o mi ele malo le tunu. Ai me se lava leo whai whaatoanga. I o lo mawhai fo i ana su atu i a tautanu noa. I o lo o iei fo i ele vaenga e whai no whetutu na i o loa fo i a tau fo i o loa o lo iei te minei. I a mo se wha mama a venga. I a mo le malu si o tātou atunu. Ai me se lava leo whai whaatoanga. Whawhia mo o loa, whawhia le vai aso. Ia, se e sau noa le vai aso tama. Awa tasina vai aso. O le ase tūlanga na ia le whaatau o tātou atunu o le vai aso tama. Ia whawhitai lava ia to a tele i o lātou o lewa na no foma a. Ma whau pe e se whaalau i loa mo le sa tama. Ia lea sawa aia ia le to a tele le malusi o tātou atunu ia saanga ia tu ia wa whaataunga. Ia e mai se lava mo i lātou lo whapea ona e tina e la fumanu. Tele na alu ia tātou pā, ia e le ngata fo i lea, ia o vai ngata i tasi lo mwhai ona whesosuani e whailungai, ia povi pe ona ia tau talinga o povi, ia o manu, ia oro e moa me tātou whaloloa. Ia tele lava le malusi o tātou o le atunu saanga, ia tu ia wā tātou whalawiloa lea. E le ngata i neu po le whapea mo tele sa la whai. Tele na lau ia tātou pā oro ia mo tele sa la whai. Whawhia le tūlanga fo i lea mo meo vaila au fo ia po o loa ia whaonga e tina. Ia le masangi ngā whamatala i la wali i o soke ma makwe. Le whaonga e tina e whai e le tonga la au. Awa e mantua o e te wila o le vai tau le nei o le uwha apea mai soi fua mano no ina. E ave ese uma mo le meo le la au fo i leo le fala. O na e tele le vai e to ai i lau o le la au lea. E tele ai la le namu. Ai se e sau noa o ani o loa o sili atu o na la uina e le tūpale o tina mo la tau tonga la au taimile nei. Ia, sa o lei al whamatalanga e tu o lo e whapeona i e te minit whama. Ia o lo o whapea. Me se lava le whala le un whaiona a vesina ia wā ia le tam whai lava whaititia ia le whea i le namu o lo ia wā ia le whea veina whama. Ia te minei o lo tele mano na tātou a vaila au lo iai. E mawhai ona whaongaina ia mo le puipuia leo la au e le ngata whailia ia mo le whaititi o le namu. Ia peona tā ua e soke makrek i le tātou pokalami watia. O lo iai i le tātou into care trap. Ia o lo mwhai ona whaongaina lea e tu i le wā o la au. Lo ia whele vai la an whaino saai. So o le wā inga le e mawhai ona e attractive ai le namu. I tutonu o le vai la au. Ona saule o le namu tu e whea vea i le vai la au ni. E mawhai ona tu watu isi namu lo whapea ona whio wa. O lo whai ona tu ufua se si vaenga.
Ia o le vai la au nei o lo fea lua i male namu lea sa alu te tonu le trap nei. Ia o lo whai ona tu atu isi namu ia whai ona whai titi ai. No winga a fai saule namu lea ala tu male vai la au tu I o ua pe atu ai male si namu. Saule ia sau noanga. Ia ila le tātou into gear trap lea. Ia o lo whai ona ia whele vai la au e whai ona sa sai te tonu. Ia ona awele atu isi no fuanga o lo whape ona tātou I lo o lo o tele ai i le namu. Ia ona whai lea ona whiawe ia e le siwa inga o namu ia tātou le vai la au leo lo I te tonu. Ia ele ngata whai lea ia lo ia whai le tātou vai la au mo inseti. Ia mo nisi mo isi lava inseti. Ia ai mai se lava ia le tātou ai kan pe ona tā ua tanga. Ia le ai kan ia le whapitoa mo na le namu. O le ai kan ia o le vai la au nei mo so se inseti. E le ngata le namu ia le whapia foi ia mona monga ia po atoloa se tlo ia po nisi foi o inseti lo whai ona whaale anga ina ia me tō tino. Ia le ngata foi le ia o whalau aina. Ia o le sivainga tā ua pe ona ia le tātou le whata nei o le hydroponic. Ia o le sivainga tā ua lo ia pe e whaititi ai fo ia le inseti fo ia le whaleanga ina ia la au aina. Ia wa pe o le whata e mawarunga. Ia ele mwhai ia me se lava le sisi. Pe to te lava ni se malu atunu ia o le vai la au lava lo la to suena ia mo le tapeina le sisi. Ia le lalo ia le tātou whaka nei, ia e whaafai ngofi e le ngatai lea, ia e le mwhai lava e ni inseti ona whaatama ia tātou whala o ina lo iai. Luna winga o la whai le ingoa le whatal nā le te tau so o mai le o ia le whapitoa al taimini nei. Ia o le whatalo iai o le hydroponic. Ia po le tawa system foi, ia o lo whapea ona tā ua. Ia te mnei, ia te latu lava, ia fisili le malu le se atatu o whingal venga. E le ngatu whaidia. Le ua uma ona tu mai I luma le whaitoa. Sana lo su atu lava, e mua lava e tau iai. Ia pe ona o tā ua, ia e mawhai lava ona whetutu na, ia le tātou whale o loa, ia ni tau foi. E mawhai, ona whaatau ina e le malu se tātou atunu. Ia me se rawe te mine e lo whapea, ona whaalu ina se tātou whaalawi doa. Ia ai pe ona tā ua ia lo mwhai lava ona whitutu na i tātou pūlenga ia mo se tau fo e tau ngōwhi ia me whai ona whaatau ina i le malu se tātou atunu. Malo. E ia I le mamalu fo i leo tātou atunu o la ia whiwhi o mapapa au I no fuanga fo I le tai pe o le e mamau I tua. E te lela o lātou lau ele po whanua fo I le. La lai whai a lātou whaatoanga I au tawhaolo la o maota malawa. O le aso fina ngalo te wila e au ngā tonu I ele whata lea mō la tōwia? Ia whawhtala mō whawhisili. Ia o le tātou whatalo ia e depends lawa I lunga tangata. Ia e au ngā, ia pe a whape e mana o mia le whi whatoanga. A whape o lai whianga lua e whi whatoanga I whaatino ina o langa I whatoanga. Ia tātou whunga ele elolo ia le sea whaino ia nā tūlanga. Ia pule lawa whi whatoanga. Ia a mō taurina o whisili e au ngā. Ia o ngā mō lātou. Ia pe ono tā ua ia mō le whaititi alo le inseti. Ia le ngā te lea ia o le wawe tupua ia I whalau aina. Ia whapea fo ia se vainga tā ua fo ia. Ia o le se whaino swa vai mō le fuiina ia le ngā te lea ia o nisi fo I vainga. Se tātou e fo ia tua I le vaila au le na e tā ua lea e latu le sinamu ave le sinamu. A whapea o te alu atu nei le alwhalo whatoanga fia whaatau sa u whanga vo lea po le whanga afi po le alto ai ngā whanga e fo I le whanga le whale. E awanoa le vaila au lea e au ngā mō to tonu ma whafo le whale. Ia whaftaila ma whafasiri. Ia le ai o le tātou vaila au nei na o whafo lava e au ngā. Na o whafo. I le au ngā I tonu. I le au ngā ona whanga ina e te tonu le whale. Sana o whafo lava o lo ia le vaenga e mawhai ona whaonga ina tātou vaila au le pe ona o tā ua I le tātou into care trap ni. Ia e whaonga ina I o tātou vaila au whaine e le whai ona whaonga ina e whanga wau. Ia o lo ia I lava ia le tools po le vaenga e tonu e whai ona whaonga ina le tātou vaila au ni. Ia pe ona ia le tātou whanga wau I o lo ia I fo ia le vaila au pe ona o tā ua le icon. Ia o le vaila au lava na e patino lava mo le whanga ina tonu. Ia le ngata fo ia e whai fo ona whanga I whafo. Malo. Ia, manato o lai whaafonga mai le tātou atunu o ai maise lava le mamalu o le au whai whaatoanga.
le o to sila mai ma whaafonga mai tau ma whai fo te mai tae te wila o le whale o loa whaatoanga tau wha matala la tau o loa ia o loa maua e a o ngā mō le au whai whaatoanga o tātou atunu ai manatu o na tātou taimi le alafo atu ia te wila ia te whai mai sau noanga po ani si vaenga i te ua ngalo ia te oe e wha manatu i lo tātou atunu ai mai sel nei vai tau o lea tātou te iai le pesi o le wha mai ia leo fo sau noa te wila o lai maua le fanga vo le fanga i lo maota ma lo lawa ia ma le vai la au la lea afe mai a maua le sinamu la tu le pi le sinamu ma avatu ai le vai la au le tape ai a te wila ia sau noa ia ia whawhatai lava ia pe ona o ta ue le amatanga ia le sengal winga whaitu tasi soi fua malolo ina ia o lo tātou ngā lue whaatasi lia umon whai ona ma atou whaatau ina vai la au ne le malusio tātou atunu ia wai le whaititia ia o le namu mai se lava le insetine o namu lo whapea ona tātou tangoe ne vai tau ia wa tele tātou wa ai whai talafo ia wa tele na alu i luma ia le whai numero le whaama ai lātou fia le whaama ia le alalo ia i tātou vai la au ne o lo maua ia le tātou spray valu lita ia wai pia no ta o le valu lita vai e whai ona sui na le tātou vai la au le ne le icon ia na whai ona whangai na mai tunu lo mota malo lau po whafu fo le ngata fo lea i o le miss blower po le whangafi ia le whangafi ne o lo whai ona whaongai na le sui fo malo lo ina ia lo iai ia tātou i tuai toli tuai ngā whangafi lo iai ia pia no ta wen whai lava na fitutu na i tau lo i te mini ia mo se pau ia awa whele malo se o tātou atunu ia le lava lo su atu tātou whale o loa le lava lo tanga i le o loa ia le ngata fo i le o loa iai tua ia whai lo ilo ia po vaenga e mawhai ona po tai ala ia mo le whaonga ina nei o tātou vai la le ngata fo i le o lo whai ona ia le ngalwenga sosoani o tātou a whinga winga e wha amatatala ia vaenga te tasi mo le fuaina o le whaongaina i le ngata fo i le ia o safety fo i whai ona whaongaina mo le whaongaina o tātou vai la au ia maolo o maua fo ia tātou safety kies ia po tātou overlola ia o kamput ia whai ona whaongaina ia e le malu se tātou tunu pe a wha pe wha tino ina i sengal winga Wai tā ua your safeties. Tā ua le safety lo e le lava le malu pui pui ia ne me ane i o wha le tonu ia se lo ai me se la vai la to lo wha pena whaonga ina le vai la lo wha tinina ngal benga ia e tā ua lava le pui pui ia lo iai le o valola ia le ngata whailea o le safety o le kamput ia po o gloves ia wha pe foi ia talifonga ia po mask foi ia o lo whaina mātou wha atawina ia pe ona ta ua ia e te le lava le vaenga o le avanua e whai ona whitutu na e oloa nei ona olo mana o mia te le malusi o tātou tunu ia mo le whaatine ina nei o ngal venga ia le ngata whai lea i olo mwhai ona tu atu whai ngal venga sosoane e tātou whale oloa i si whai au wala e mawhai ona fo ia ati nae ia mo inseti mo ati nae ia le ngata whai leo nisi whai vaenga ia pe ona ta ia e toa te lava la tolo no elo ia i whai ia la to ia me to tia ia mo le whaatini no le vaenga mo le whaatini no le atina ia lo ia i whai la me to tia le whalo whaatoanga e se mai whaonga ina tātou vai la uro ia ia ma whai ona sosoani atua i le mamale se o tātou tunu me se lava la whai whaatoanga ia mo le whaatini no atina so se atina ala manu atina whalau aina ia tina o la ututo ia watu te lava vai tau nei o la tau whaonga ina whele malu se tātou atunu ia la ututo ia mo le te ina leo maota malao ia le ngata whai leo o malma tapua ia leo lalo te le manu no e tātou vai la whene whaonga ina le vaenga ia le ngata whai leo ia po pātu whai whai no tu uai pe to e tunu la au ia o le si vaenga ia te wapa ua te au ia tātou whaataunga online lo ia le tātou Samoa market ia le o mwhai ona tu ina atua i lunga ia tātou o loa ia o whai tātou vai la au lo whapena tā ua te mini o lo mwhai whai tu ina luna le Samoa market ia mo malo le tunu e lo mwhai ona e lo ngā whatia ia le whaatau ina te mini ia o lo mwhai na whaatau ina mai e inga ia mau wofu ia lo whapea na au mau whafu ia ona piki ina la i nei whai ni piki ina i so se tātou la
Pau lava me mana mien na lo ID lava en fai na fa mautino ai. Ia le ngati le ole numero lo fa tau. Wai te tau na umana fai le fa tau i ona mai le vainga lo i fa foi le numero lo fa tau. O le numero lana e mawhai o na wha mau ni ai i o oere o na tonu wha tau nga nei. I o lon whai o na wha tau mea tunu mau i a tātou vai la au nei. I e wha o ngā i nere tātou Samoa make. I a piti ine nei i so se tātou la lava. I o nei au nanga i o wha whai ngō fia lava ngā venga mo le malu si o tātou atunu. I a le ngata whai lea i o le taun tāu whai soi fuanga lo i ei nei. I a lo whai lava na wha tau sa mai e nisi o a inga lo wha pea o na au mau i atunu e mau. Ia e pau lava ia le vaenga tātou i nei anga le pikina lava. Ia le si vaenga tāu fo ile tau le la fo mai le se le ni ai tau alu ia kala mai kua ia sau koe alu koe whakau. Ia anga le latu lava piki sao mai lava le whaatau o uma o na tongi ina. Malo sau noa te wila ia tātou atunu o tā ua te le vaenga le. Mai sea le vaenga tāu o le peon sau no te wila o le momeo safety. E tā ua te lele whao ngā o vaenga ia mo le pui ina o lo soifua. Me sepe a whaisau ngā nuenga o le whanaina lea o le maota ma le lawa. Ia e mai le inseti lava nei o le namu. Ia ma le tele o isi a tātou o loa le whale o loa whaato anga e pe o na whaalawi loa le tamaita e o te wila le nei tai au. Ai whaaftai tele lava te wila tātou atunu o le nā ua mai moa mwhaafonga mai. Ia ili whaatalinoanga ma le tamaita e o te wila o le fale o loa o whaatoanga i a pia i Samoa nei, i vaitele whaapea fo'i mafunga lei mo upolu nei. Ia ai whaapea fo'i le mo tele i salawhai, tau tua mo oe, a wale tele male anoa noa i o loa na fo'i wa whaafonga i ail tātua tunu u, i o loo a fion papa au i tunu e mamau, ia o loo mawhai o na whai maile whaatau a tongi i nā, i le marketi online, a le fale o loa o whaatoanga. Ia, se ia ulia ia le taimi masani o tātou por kalame le vai aso fou. Ia manuia tele lava le whai unga le vai aso te wila. Manuia foi ia le pūlenga ma le au whainga luenga le whale o loa o whātoanga i le alo atu i le tautua ina o le tātou atinu le whai unga le nei vai aso. Ia manuia foi le tiu te o toe Dwayne whaasoi fua ia. Ina, o whea e usu po ia. Te au te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongo le vaenga lua le polo kikian mālo, la fwoi wapo e kumukumu e ngā kai. Mālanga te le ala, awano le leia le si taru sanga ia e mosi masini fo ili e vidi a ila au. Te ilo se whalo lolo mawo i masini ia. Ui papa, ke haru sā o alai vai teli, ili whalo loa mo whatoanga. Te mawa i masini le lei, masini anga tā o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua tu lai le whare komiti taru sanga ia. No ti elo le i vai tele se i mata i e masini. Whiu mai loia tātou la lai funga lei, vai tele whaapea sa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo inu numero telefoni 225 251 o whaapea sa le longa i le 5-3-1. Pe asia se fo ilunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow.